Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ingih alit-alit sareng sami, sane mangkin kecunduk wali sareng bapak, sane pacang nagingin turmaning ngiring pepelajaran basa Bali ring rahina mangkin. Pengabdian bapak sarengin pepelajaran puniki kantos puput mangde side mewiguna video penguruhan utawi ilmu pengetahuan yang Bapak Edi berikan. Sedurung lantur sampunang lali like, share, lan subscribe mangde preside channel puniki ngelimba turmaning basa Baline sayan ajeg lan lestari. Ingih Pak Edi lanturang. Ingih alit-alit sarang sami mungguing pepelajaran basa Bali ring semester ganjil puniki niki materi sane pinih untat utawi materi yang terakhir nggih. Ingih punika artikel basa Bali. Nah niki wenten mekudang-kudang gambar nggih. Wenten 4 gambar niki mepaiketan sareng materi pepelajaran ring raine mangkin. Mangde sideng resep ngiring lanturang nggih. Nggih saneka pertama mungguing tetujuan pepelajaran ring raine mangkin wenten papat nggih. Saneka pertama nelatarang tegas artikel basa Bali utawi menjelaskan arti dari artikel basa Bali. Saneka ping kalih nelatarang ceciren artikel atau menjelaskan ciri-ciri artikel. Saneka ping 3 nelatarang soroh artikel utawi menjelaskan jenis-jenis artikel. Lan saneka ping 4 nelatarang tata cara mekarya artikel atau menjelaskan tata cara membuat artikel. Inggih saneka pertama niki indek tegas artikel basa Bali atau arti dari artikel basa Bali punika. Nah niki artikel inggih punika sesuratan sane medaging peminah utawi ring basa Indonesia kesenguh opini sang sane nyurat indik permasalahan sane dados pebligbagan ring masyarakat. Preside Bapak Edi cutetang ring bahasa Indonesia, artikel adalah tulisan yang berisi tentang peminah atau pendapat penulis sang sane nyurat puniki penulis tentang permasalahan yang menjadi topik hangat atau up to date di masyarakat. Nggih, ike tegas artikel. Nah mungkin artikel puniki wenten tetujuannya nggih utawi tujuannya. Saneka pertama nyiarang melik bagang miwah pinake penglecite sang saning wacen. Nah penglecite puniki pates kadi hiburan kepada orang yang membaca setelah membaca isi artikel punika nggih. Mungkin lanturang ring materi saneka ping kalih ceciren artikel utawi ciri-cirinya seperti apa. Nah niki saneka pertama ketahnya nih mau sang indik sahananing sane wenten ring sejeroning sang sane nyurat. Ring bahasa Indonesia pada umumnya membicarakan atau menjelaskan tentang segala sesuatu yang ada di lingkungan sang sane nyurat punika penulis ya. Apa yang ada di sekitar penulis itu yang akan ditulis oleh seorang penulis, yaitu membuat artikel basa Bali. Saneka ping kalih dagingnya nih melik bagang indik publik bagan sane anyar utawi ring bahasa Inggris up to date. Nah niki isinya itu menjelaskan tentang permasalahan yang up to date nggih. Ini mekari artikel mangde side nudut kayun, mangde preside sang sane ngwacen punika seneng utawi kayun ngwacen daging artikel punika, mangde dagingnya nih up to date nggih. Sampunang artikel sane sampun makelo utawi lami sane kesurat ke kebaos kada luarsa nggih. Dados nyani mangde up to date indek daging artikel nyani.
Lantur. Sane kaping 3 soroh-soroh artikel utawi jenisnya nggih. Nah niki Pak Edi karyanin wenten T3 utawi 3 jenis artikel. Wenten artikel redaksi, wenten artikel umum, wenten artikel sponsor. Nah mungkin sapunapi daging-daging ring suang-suang artikel puniki mungkin terus lanturange. Sane ke pertama artikel redaksi. Nah, wastane manten redaksi berarti kan artikel sane kesurat oleh redaksi utawi tim redaksi. Nih, tim redaksi sane mekari artikel puniki. Umpami wenten ring pengrembe rubrik, wenten ring koran, wenten ring halaman blog utawi ring majalah. Nah, niki ring koran artikel, niki ring majalah, niki ring halaman blog, niki ring rubrik. Cutetnya nih artikel redaksi puniki artikel sane kesurat oleh tim redaksi nih. Wantah tim redaksi sane preside surat artikel puniki. Sepunapi sebelum resep alit ingin makin lanturang nih. Nah niki sane kaping kalih utawi nomor 2 wenten artikel umum. Nah umum ke bawah umum berarti siremanten dados mekari artikel puniki nggih. Artikel umum puniki artikel sane kesurat oleh para janani sane kesobiahang ring rubrik koran utawi kolom ring majalah. Artinya artikel yang ditulis oleh orang-orang dados anak remaja, dados siswa dados para ahli, dados mekari artikel puniki karena kesengguh artikel umum Yening alit-alit meled utawi ingin membuat artikel terus karyanin artikel preside kirim utawi sobiahang ring bali pos dados ring lewat email dados sire uning lolos artikel adik-adik pasti ke sobiahang ring koran nike becik pisan waning kegiatan menulis punika kegiatan yang sangat bagus. Nah mungkin niki artikel umum wenten ring koran sekadi ring penlataran niki. Nah wenten ring majalah aler wenten ring rubrik nike contoh artikel umum. Mungkin sane pineh untat utawi terakhir artikel sponsor. Nah ke bawah sponsor pasti ke adik-adik sampun uning sponsor niki sampun api. Nah artikel sponsor puniki artikel sane kesurat pinake jalaran nyobiahang napi sane jagi ke adol utawi kata ke bawah artikel promosi ya. Benar sekali utawi patut pisan artikel sponsor puniki artikel sane yang ditulis dengan tujuan memberikan informasi tentang apa yang akan dijual atau disebut dengan artikel promosi Nah niki sekali puniki wenten promosi best sell cuci gudang niki artikel sponsor. Nah niki taler wenten pasar murah berupa cuci gudang di pembangunan niki taler artikel sponsor. Nah niki cuci gudang diskon hingga 70% ampure. Niki Jasmina butik niki taler ke bawah artikel sponsor. Nah niki penlataran Pak Edi. Mungkin lanturang ini sub topik utawi materi sane pinih untat utawi yang terakhir sapunapi tata cara mekari artikel mangde becik mangde lemut tur maning mangde medue nilai plus utawi nilai tambah. Niki carane adik-adik sane ke pertama punike patut urat yang sane ke pertama utawi langkah pertama ngerarah untang bebaosan utawi mencari topik yang akan ditulis topik dumon rarah ingin untang bebaosan punike sepatutnya mangde nganutin ab jagat utawi kahanan publik bagan sane kanton ake ke bawah sering kramani utawi update sekali penlataran iwau yening mekari artikel punike mangde preside becik dados nyani alit-alit mangde
ngererah daging artikel sane up to date utawi anyar nggih. Yening sampun up to date pasti ke sang sane ngwacen punika seneng nggih utawi senang dengan isi artikel. Minekadi umpami ring kahanan mangkin sane up to date nike napi nggih sungkan corona dados nggih utawi penyakit corona. Ining presiden mekarya artikel tentang corona pasti ke becik nggih. Sampunika wenten umpami artikel melayangan nggih. Mungkin alit-aliti seneng melayangan nggih. Wenten layangan bebean, wenten layangan janggan, layangan celepuk. Nike pinake tradisi krama Bali taler nggih. Sekali punika imbe utawi contoh artikel sane up to date yening kemana untuk Bapak Edi nggih. Mungkin lanturang yening sampun ngerarah topik sane up to date sane kaping kalih tate caranya nih rening sampun ngemolihang untang bebawasan utawi topik madwe jagi ke surat rarisang kepah untang bebawasan punika dados pahan sane alitan utawi subtopik. Maksudnya nih sekali puniki yening sampun boleh topik sane up to date mangde preside ngelimbak utawi berkembang topik punika kedadosan subtopik malih nggih. Mangde preside punika berkembang utawi daging artikelnya nih punika becik. Nah, tetujuannya nih sapunapi? Tetujuannya nih wantah mangde preside ngemolihang sesuratan sane jakti-jakti nincap ring sejroning untang bebawasan. Maksudnya tujuannya supaya bisa mendapatkan tulisan yang benar-benar berkembang tentang topik punika nggih. Nah nike sane kaping 3 utawi sane kaping 4 rikala mekarya artikel patut ngangen bahasa sane sampun katah keuningin utawi bahasa sane dangan atau ngrespang. Nah maksudnya sekali puniki mangde daging utawi isi artikel punika preside kewacen oleh akeh jatme mangde ngangen krune-krune utawi lengkare sane dangan keresepang utawi ring bahasa Indonesia kasengguh komunikatif. Yening sampun ngangen krune sane becik, krune sane dangan keresepang, krune sane nenten mewah utawi tidak sulit, pasti ke isi artikel punika preside sang sane ngwacen punika ngresep utawi bisa disampaikan kepada orang yang membaca nggih. Nike yening ring bahasa Indonesia kesengguh diksi utawi pemilihan kata. Kenten alit-alit nggih. Inggih wantah kadi asapunika penlataran daging materi saking Bapak. Niki duaning materinya nih kidik utawi sedikit nggih. Inggih minaban wenten alit-alit sane durung resep, durung ngerti, katon bingung, dados metaken nggih. Dados metaken ring lintang nomor WA, dados ring kolom komentar YouTube Bapak Edi nggih. Elingang yening sampun sering metaken, pasti ke alit-alit punika aktif dadosnya nih nilainya nih becik utawi bagus nggih. Mungkin sedurung Bapak jagi muputang, Bapak Edi matur sukseme nggih. Sampun alit-alit puniki nyarengin pepelajaran puniki kantos puput. Dumugi presiden resep, presiden meweguna nggih utawi berguna. Sampunang lali Bapak Edi nunas pengampura yening wenten keiwangan nggih waning Pak Edi kanton melajah nggih. Nggih sejeroning mekarya media pembelajaran puniki wenten mekudang-kudang sumber utawi referensi nggih. Nah niki wenten ring buku Udiana Sastra kelas 11 Bapak Edi rerah materinya nih mangdo nenten iwang. Wenten ring YouTube nggih inggih punika niki link YouTube-nya nih Pak Edi wawahin ini daging materi sane sampun Pak Edi telatarang. Soal punika wenten ring Google nggih indik ikon rumah belajar, indik animasi puniki, taler indik sesuratan aksara Bali puniki lan background puniki. Usan punika mangde
video puniki nenten jenuh alit-alit miar sayang mangga wenten musik utawi gamelan Pak Edi rarah ring degung Bali sane mumurde meong meong. Inggih alit-alit sareng sami wantah kadesa punika penlataran materi saking Pak Edi mangkin sekadi wewang salane jukut kangkung mesamel sere kirang langkung Pak Edi nunas yang rene pengampuri Bapak Poputang untuk parame santi Om Santi 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 Om Basa Bali ajag